Synduk First Aid Box. Kajing ai sumar ya ulani kabriyo bamin saunish tom shwaban poi ki doktor kade kajing sumar baningkong. First Aid. Synduk First Aid kade Synduk badan kitiar ban pindon kam na kabenta ban ai kajing sumar baningkong. Kani Synduk labu dak da udak plus basau dan laijat kitiar hakani Synduk. Ki antiseptik bahaka rukom kum ki jingta, powdar, lan ye ki kinja ki bala ban pindon kam, ban pin khut ya ka jing mong, kanang banyada na ka jing pin snew. Ki jing sop ki bala ki jong ki jing he ki bala ban tap ban sop ya ki jing mong. Ki wei de ki tiar kum ki gloves, Khasi bat ki nap. Tungin ya pet don ayo haka Synduk First Aid hayeng bat haskul. Hydrogen peroxide. Ya uni ubilor labu dak H2O2. Kani kadeka chemical formula. Ka hydrogen peroxide kadeka antiseptic ba bat syat pindan kam ban pin khut ya ka jingmong. Dettol. Kani kadeka kinja balong antiseptic. Ya ka Dettol laju pindon kam ya ka ban pelat ya ka jingsi ka do na ka jingmong. Iodine tincture. Baju hot root tincture of iodine kadeka antiseptic balong la ban pindon kam haka jaka ka Dettol. Povidone iodine powder. Kani kadeka antiseptic haka jinglong powder. Syat pindon kam ban sumar ya ki jing syaot barit bat ki jing jingem. Jing tak povidone iodine. Kadawai tak povidone iodine kadeka antiseptic basyuta. Syat tak haka jaka bomong bat satap dajan bastang. Bernol. Ka bernol kadeka antiseptic bat balak ban penyap kenyang badon haka jinglong lani jing tak. Syat pindon kam ban sumar ki jing klut ding barit jing jingem bat jing syaot. Grape bandage. Kani kadeka jing sop jan ka bacrong bat ka bakem ka jing yar. Syat sop saudong ya ka sop mat bakhen klia lani ka rendang keti ban pinduna ka jing terha. Nada sop sebak ka la ban keta ya ka jing yat ka senam na kata kadaw de ban sop pikir bha. Gauze roll. Syat pindon kam ya kani ban tab ya ka jing mong lani ban pin bat ya ka jan sop ba mong. Syat kabrit bat stang ya ka hapo jongka syat don ukin pat badon antiseptic bat syat pindon kam ban sop ya ka ba mong. Adhesive tape. Kani kadeka kenja jan ba bitna ban pin bat ya ka jan sop ba mong. Don bun jat kat kum ka rukom pindon kam bat kat kum ka jan balashna ya ka. Kin pat kelan. Ukin pat ulong badon kam ba ban sop ya ka jingmong. Syat shim kindiat lani shi jaw ki antiseptic ha ukin pat. Kala ban kejit ya ki kinja balong Syat pindon kam ru banyak ya ka senam lani ban pin kejit ki jing ksut. Band-aid. Band-aid de ka kinja jan ba bitna ban sumar ya ki jingmong barit. Ka benta baha pedeng jongka ka don dawai antiseptic bat syat tak ka jaka bamong. Ki wei bat ki benta ki bitna ha ka do. Khasi. Syat pindon kam ban od ya ki jan stang lani ya ki jing tak ban pin bit. Nap. Kini syat pindon kam ban weng ya ki tiar kum ki kinja ba ki bilor bala pat ki bala ban sakut ha ka jaka bamong. Syat pindon kam ru ban pin bat ya ki jan stang lani ki kin pat barit. Jing sop keti. Syat pindon kam ban yada ya ki keti naka bi naka jing mong. Tungin ya pet kumnu ban pin bet ya kini kitiar baro haka Synduk First Aid. Grape bandage, Dettol, iodine tincture, hydrogen peroxide, Bernol, povidone iodine ointment, adhesive tape, band-aid, kin pat kelan, jan stang kelan,
povidone iodine powder, micropore adhesive tape, Khasi, nap, jing sop keti. Diminta ngila ada penkrea ke Synduk first aid. Kalong ke badon kam bangikin mau bakitiar hapo ke Synduk first aid, habala pindon kam nepat pindon kam, deiban kelayang yaki nakapor syakapor. Hatu pila banwa jing te balai haban le ekani.